U sezoni svinjokolja veterinari apeluju na građane da svinjsko meso nakon klanja pre upotrebe donesu na analizu na prisustvo larvi Trichinelle spiralis zbog sigurnosti i bezbednosti onih koji ga konzumiraju. Doktor veterine Miodrag Mladenović iz veterinarske ambulante Ortaci ističe da je kontrola mesa na trihineloskopu veoma važna s obzirom da Kladovski kraj spada u rizična područja. U svakom slučaju svinjsko meso mora da dođe na kontrolu u odgovarajući objekat, da li kod nas ili kod kolege na Pemcima, ali ja apelujem na naše građane da obavezno donesu uzorak svinjskog mesa pre nego što planiraju da ga upotrebe za jelo. Znaju li građani iz kog dela svinjskog mesa mora da se uzme uzorak? Pa ja, koliko vidim, iako mi to govorimo stalno prilikom pregleda, veliki broj ljudi ne zna baš odakle bi trebalo da uzmu uzorak koji bi trebalo da donesu na pregled na trihinoskop. Koliko traje pregled? Pregled traje 3-4 minuta, 5, nije važno, nije to dug pregled, ali znači meso mora ipak da se uzme i uzorak mesa se uzme od dijafragme. Broj zaraženih svinja i obolelih ljudi od trihineloze u Srbiji je u porastu. Reč je o bolesti kojim se uglavnom inficiraju svi oni koji konzumiraju zaraženo meso, upozorava struka. To je vrlo opasna bolest, zavisi od broja parazita koja se nalazi u mesu, znači nekad može da bude i smrtonosna. Nikad nije bez posledica, znači onaj ko konzumira zaraženo meso nosi rizik, odnosno da će verovatno biti da se od toga razboli. Sad koliko će se razboliti, zavisi, kažem opet, od broja parazita u samom mesu. U poslednjih 15 dana u veterinarskoj ambulanti Ortaci otkrivene su 2 uzorka svinjskog mesa zaraženog trihinelom koje potiču iz Kladova i Korbova. Zato je veoma važna kontrola uzorka jer je preventiva najbolji lek od zarazne bolesti.